Ito yung po ini sa Bali a report. Manipod iti pasukin Ilocos Norte. Ay manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Konsehal Jason Pereira nagkomento ti public hearing may naig ti pedestrian right of way ordinance ti probinsya. At timan ti damag lokal manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Nagkomento niya kung sala Jason Pereira seknan iti naiwag ng public hearing iti provincial capital iti proposed ordinance panakamenda iti sa aming traffic ordinance iti probinsya ti Ilocos Norte agraman iti sulat iti Lawag. Kunan kung sa Pereira kasabay sa kung sa akin abogado at iti magkita ng legal issues pagkitnan iti panakamenda iti masang ordinance iti maisang LGU in bagana in tunggal LGU at iti buod nga function ket no sakupan iti probinsya makita nantong adto ka problema no set masorot iti adilinteg iti city wenno iti provincial government kasi ito po nagsalita ni Konsehal Pereira. When I was informed today sa public hearing na naangay sa provincial capital pertaining sa dudugandak ng ipasang ordinansa something about illegal parking, jaywalking, and other similar concerns which are by law considered as traffic rules and regulations. Nga the proposed draft ordinance ti province amendaran na amin nga ordinance ti nga inarami ti city or municipality covering the same infractions. The problema ako as a legislator and as a lawyer, our duty, our functions are all defined at a parameter na makita ng local government code. It is clear under that local government code. Agot powers the Sangguniang Bayan and Sangguniang Panlungsod. Ado, for example, our me is around 60 powers ni province si power da mga paentalang ingudwa. One of our powers na kanina Sangguniang Panlungsod and Sangguniang Bayan is to promulgate traffic rules and regulations. We were authorized by the local government code through the statute passed by the Congress that we are the ones empowered to make the traffic code to promulgate rules and regulations governing the use of our streets. This time natin ni province, awan kasi nga power na ako ni province awan doon basahin the local government code awan. This time the province is trying to exercise the power that was granted to us. A argument that general welfare clause, the very obvious power of the local government code. A point ko ako, there will be some overlapping with that intended measure from the Sangguniang Panlalawigan. It will cause chaos and disorder, not only between the province and the city or the province and the municipalities but including to the population. Yan tayo, Don Lawrence, iti legal argument ni Konsehal Pereira, no? Mga ipatungpal iti proposed ordinance iti provincial government pagkat ti right of way iti iti aming LGU iti Terra Provincia ti Ilocos Norte. Idol Dennis Galipio, Tatak, RMN.